Have you ever avoided speaking Māori for others? Depends. Oh, yeah, I've tried. Ai, Heaps. nā te mea, I'm a people pleaser. Oh, yes, absolutely. Ai. E hara i te mea, I pirangi au kia pera, engari kia mārama te katoa. Me pono te kōrero he māngani pēr nōku i etahi wā. Ai, tira pēr iara. Nah, I don't think I have. All the time. Ka reo rua pēr. Well, ki te tūtakia ki tētahi mātanga reo, ka tino pā mai te āmai mai te mataku. Ia te wā ka kōrero mai tētahi mātanga reo ki au ka... See, even thinking about it is like crazy to me. But I shut down. Ai me te kao. Yes, I definitely have avoided speaking Māori, just knowing how uncomfortable it made some others. I ētai horopaki ka noho waiwai tīwhera. Oh, that's a good one, have I? If anything, I'll just be singing te reo Māori everywhere, like bellowing it sometimes. It's a bit annoying, I have to shut myself up.